wige amani kinya kioro tare kuri mundu na ngithie kioro coke ni ukuona giothe athuma iguru tari guthambagia na simu please, nilienda cho ingine imeandikwa please lenga simu, na si watoto wanaandikiwa lenga mesha. Ndugata cia Ngai na ndukiri na thina kuguru, mundu wina thina kuguru ni amenyekanaga ikaraga uguo na mwena, lakini riu we please lenga simu, weka amani mahali popote, weka amani hata na ng'ombe zako. Tamenya ona andu angi nikio kamaga ng'ombe kaga kumairia igakamoni ungika umairia tondu we ukahaha ini atia dhana ndira gukombeire ini. Unaona vile unakamua unafanya hivi nza kumekunya ekaigua hai igakororo guno ng'ombe ni gucuthagiririo uri ureka si watu waweke amani. Mnakubali tuweke amani? Hata pale hata kanisani ukikuja na marigu uko na mtoto hapa, hiyo maganda unatoa ni yako na mtoto wako. Wacha kutuachia maganda hapa. Na hivyo igathayo tari andu angi nginya atumia to muri arathime kanitha-ini mukaga na indo muhuko mugimo kuire mwana kayo gati kare kanini thuiti ingi cia mikwanju nginya thuiti cia mikwanju indo nyingi hau. Riu pastor akihunjagia ukaruta ukanengera mwana nacio ciana iria ingi nginya ikauga mbu kama mam simwambia nipatie. Tunaweka amani, usiharibu kazi ya Bwana.